Allah Taalaga imanı menен uluk болгон канчалаган адамдар турат. Men şu kolum barbaydı özüm salганgaçı. Себеби мен сиздерден алдыга өткүм келбей деп. Şu алыңыздар өзүңүздөр салыңыздар. Ким şu Allah Taalанын алдында мен тазамын, мен ыйыкмын, мен Кудай кааласа Allah Taalанын алдында кыйынмын дегенди алып салгыла. Kim çıkma koymasın hiç kim. Алгыла. Sen endi özü. Men сала албайм. Чын ачык айтып атам мен. Мен сала албайм. Мен андай çoğun ilimge başka emesmin. Kozlamla koy versin taksir. Bilmeyim, özüngür kararı. Kozlamla koy versin taksirler ha. Hemmemiz başlayımız. Hemmemiz diye taksir. Kozlamla koy versin. Biz razı taksir. Ruhsat kolunlardan gelse şu Allah Taala'nın aldığında men 1000% tazamın degenin pajasına. Sağ olun. Alayım kozlamla. Kimin aşınday alın? Alayım kozlamla. Men sala albayım, açık aytayım. Men el aldığında açık aytып атам, koluma kelgenin. Birgeleş. Bu yerde jalpı majılar ustalar, ilimdürler turat, bирок adep uluk. Bugün siz bizden başınızda turasınız. Yo, men sala albayım. Bul meçit degen, bul degen kılımdarga saktala turgan bu beylik degen bugün var erteң жок. Men bugün barmın, daha 1 yıl işteyim, 2 yıl işteyim, 5 yıl, 10 yıl işteyim, men de ketemin. Bирок bul beylik menen bul ыйманды arlaştırbaş gerek. Men aytkanda Allah Taalaga Kudaya tooba kıldım, kolum jakamda bolsun. Sizlerde ыйманым толук эмес мен. Ошон үчүн салыңыздар. Кимиң сала аласыз? Birge salgılar. Men жакта туруп турайын. Albatta buga чейин биздин канчалаган алымдарыбыз, канчалаган аталарыбыз мына ушул күнгө жетсек деп көзүнөн жаш, жүрөгүнөн кан агып өтүп кеткен. Мына ошол биздин алымыбыз кечеги дүйнөгө кыргыз элин тааныткан Чубак ажыбыздын ошондой эле мына Сузактагы 107ге чыгып өткөн Орто Азиянын башын биритип турган Зияйдин Ишенбуабыздын жана биздин Орто Азияга муфтилик кылып турган Бабаханов Зияйдин Ишенбуабыздын мусулман кулажынын арбактары дагы шат болсун. Бүгүн ушул жерде тургандарыбыз баарыбыз ушулардын шакирттерибиз. Мына эл суранып атат. Бир учу мен карабайм, бир учу сиз. Мына молдеке карман. Ana, bismillahirrahmanirrahim. Salыңыздар. Allahu ekber. Takbir aytыңlar. Çekiye koyup koyuverin. Kep koyalım. Ana. Maşallah. Allah'ın özünlerden ver. Eli özün tımakta olsun. Başı bir. Allah Taala nasip etsin. Uşu жерде açılışına kaçışkanга nasip etsin. Amin. Bu жерде elimiz tüvölük eskelik olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bol sevinç yedim. Hala.